شكرا بكستي کا دقیقی کاوی بگیره از نک جی زیتون اندخوازم شکرم آخره اف پتیق پر خوش خویا دکن ها؟ هکه تو پتیق خوازی دویتو بکری پتیقه که بچو یکو از دخوازم همو ايدي افا هون چه دبن؟ و تشتکی دن تو اف کسی که تجمر دیاری یکی بکری ها؟ جنگا خواسر هرگا خوتنه دفکره دیگو تجمر تشتکت نه تشنگ نه هی نچد او از خمگینم ها؟ هی باشا حرمت تاني افدشتك وتجمرنا بيجي من اشترقت از خمگینم ایدی تو چی تخوازی من را بیجه؟ بر باشا استبر روحي تفد غازم از دفکرم که بلکی تو هنک پتیق بدی دی باش بد باشه تو پرج خمگین ناخویه باشه هون چش من هیوی دکن که از بکم؟ واو تمام تو چه دبی جبونک مرا والتیو کی؟ نه بسکنه بیل از هرم آره تاگاز تو بدل دخوی گاوا که تو ارسی بیا بلا یک دهوارا من به دوستا دخوی که دیکاز نیا وارده هی وی راحت بهلن وچه قفا كم نغازن تمام از او هادي تو لبيفچون ادگاري تاني بين بلا هرا او قاس وي دامج من دور بسكنه چه شرمکه تو کس نکاره بکوه نامبرا منو تشرینا من بهیلوی تو کی؟ تو جغوارا لبلا ادگاري نا تنی هون نکارن و هات بگرن جامره ولکم آیا تو اوی ها؟ جوي هسبي بايا بابا ازيت ابك وجم دوی هم بالداتر بن دوی که هن همبر یکی وک من دنزان من کاتش دکن ازيت قد بكم هادي ها باشه هون دخوازن که بیشن تمام اسخمگینم قصدم نف بو وها باشه نهاج بر هرن گریگو پانزا تنها باش استیخان تو باوری؟ سپاس دکم لیش من را بیجه کا ناوی کی دیدن هی؟ چه ناوی کدن؟ زورو از نه اوم ناوی من امیلیو اسپاردایا از یکی گروکم لی از فکری بوم از نه او کسم کد فکری از او زورو نینم تن از نخوازم کنه حقیل کسی بکرن همو اوه کا دقایقی توی هنک زیاده تر بسگنی میرزا اسپاردا؟ اره جبو چند روژان؟ بلکی بری که از جور بچم امدی صاحب ببینین هی تو باشی لولیتا؟ ها؟ هی بمن باغفه او زورویه تو چه دفکری؟ از باورم که او زورویه او نه زورویه من بهیز کو وی گود کو او جخوارت گره لی از جوی باورم وی بشوری خود چو آوان کر و وی هست باوی اوه او چیه؟ تو دبیجی زلامه که کوواک زور خویا دکر راسته لباجدیر هر کس در باری ویده داغفه و او چه دبیجن؟ ایور دبیجن که او شورباز هکی مزنه ویده همان دمیده بسی کسان شر کریه تمام جبوی لپرسنه بکن دناوا من دایسه که غریب هی از او زایستکم که ده همو جیانا خودت تناستکم تو یکی تینی برامن؟ قصداته زورویه دبیجیم که زورو افسانه اکیه لجیه که ظلم به عدالتی هبه دخویه و تو دبیجی که از دشبم وی صح سیده اره اف بالکشه لجیه که از دجیم یکی دنجی همان تشتیج مرا گوت اره لحمو باجر مروف دو درباری تده داخ من شکرم آخوره تو تکاری ناوی خویدن راستی جمر را بیجی؟ ها؟ من اف دزانه بو جی کرم اخواه سوز بده من که تیوه وک سر و شری
ومن ئەو تێک برن تەنێژ بۆ تە. Tu nafikirî em tiştekî nekin? Ez çi dikarim bikim? Oo. Bi te re pir mirovên serpêl tiştekî nelrê heye? Tenê yekan du gotinên me ji hevalê te re hene. بە من رە؟ Erê bi te re aniha bi kubarî bi me re were. Hûn çi ji wî dixwazin? Wî çi kiriye? باشە لۆلیتا ji kerema xwe xem neke. Ez ê bi were şer nekim. Lê li ver binêrin. Ha? Ev nîşan ya Kraliya İspanyayê ye. Qiralê İspanyayê bi destê xwe vî şûrî daye min. Ji bo çi wî ew daye te? Ez Emilio Esparda, kurê dukê Stefan Esparda me. Kurê dûkekî? Hey Diego, duk çi ye? Ew nizîkê qral e. Wisa ye? Naheke hewciyeke wê yadin tu nebe, destûra min bidin, ez di karê xwe binêrim serpel. Ha? Bibexşîne hezbenî. Belê helbet. û ez pir xemgînim ku me te nerahat kiriye. Te çi kir çawiş? Ez berî. Niha em herin? Erê. Ev hemû şaşiya te ye Çawiş Gonzales. Ez xemgînim. Ê baş e tu ştek tune ye ku tu li hember kurê duk bikaribî bikî? O ji min re nexeme. Divê ku tu pêra rû bi rû bibî. Ji te re nexeme ku wî Lolîtayê ji te dûrxistiye? Tamam, ez nikarim tiştekî bikim. Bi rastî tu wisa difikirî? Erê, wisa difikirim. Ez xemgînim ku te got ew ne xemate ye. Lê hemû tevgerên te nîşan didin ku divê ez bêjim pir xemate ye. Ez zanim lê nikarim tiştekî bikim. Ha? Hey! Binêre ev ew e. Ew cihekî taybet e. Ha? Ev kî re daxive? Helbêst û tevgerên wê namîne wek yên kurê dukekî. Erê ez ê bicaribînim. Kerem ke. Ey Lolita ji bo çi tu nûçeyên baş nadî me? Tu derbarê çi de daxivî? Em derbarê kurê dûk Esparda re diaxivin. Tu vî dibînî ne wisa? Ah, kurê dûk. Ew wê qest dikir. Îşev wê min bive derva ji bo şîvê. Oh, zaroka min e delal. Kurê dûk re ye. Niha divê ku tu baldar bî ku tu vî avayekî wî neqeydînî. Ev şans wê carekê din bi destê te nekeve. Ev bi mafê divê ku tu daviya vê zevacê bînî ku dûkekî bibe xezûrê te. Na, bêhêş nebin. Em tenê ji bo şîvê derdikevin derva. Qet tiştekî wisa de hêşê min derbas nebûye. Oh, zev heyf. Baş e ew qas. Ez niha derdikevim. Baldar be bê nezaketiye neke. Rast e bi aliyê xwe yê baş tevgere. Divê ku tu tivek stiyekî bî û hurmetê min jê re bêje. Belê? Tamam. Ez difikirim ku deriyê mirad li me bebe. Em vê şansê baş pîroz bikin. Erê, em bikin. Lolita! Hey, Lolita bibe! Çi heye Diego? Ez nikarim bisekinim. Leza min heye. Ez ê Emîlo bibînim. Divê ku em derbarî wî de tiştekî ji te re bêjin. Hûn dibêjin ku ez wî bawer nekim? Erê, ew rast e. Ew yek ji hevalên wan serseriyan e. Me ew dît ku bi wan re daxive. Ev rast e min jî ew dîtin. Oh, bisekine Bernard. Tu tenê bêşî. û tu jê de daxisî. Na, Lolita, qet jî wisa nîne. Hemû tiştên ku me got rastin. Tu çawa derawan dikî? Tu dizanî ku ev ne rast e. Emîlo ne ji van kesan e ku herkes vê dizane. Ew kurê dukekî ye. Qet tiştekî wiha nake. Ez dizanim ka ew ye. û hemû ev nîne. Ew de heman? Ew çi ye? Ha?
Ez ji we re nabêjim. Hûn ji min bawer nakin. Lê ez hişyariyê didim we hûnê hevaltiya me bi van çîrokê xwe xera nekin. û niha divê ku ez herim bi xatirê we. Hey Lolita! Bi xatirê we. Ew ê guhdarî neke. چیه ته هی تو برچینی نی دیگو؟ نه از نبرچیمه Stî Lolita kêfata xera kiriye? هلبت نه از باشم Ez bi mafim. دیگو؟ هی بنێرە ئەم نەڕاستە دزانم کاچت به و شیرات من اوه که تو ایریش بکی دوجه بر نده دون وگا دون وگا شو کنما خالی کاریامın بکه پیدویامın benek perane. Tamam aramdır çi biye? Pediviyamın bir perayane. Mesela kızamın don vega kızamın Lolita'mın revandine. چه؟ لولیتا؟ Ve vaka o hene sekam be. Spasım. دون کارلوس تشتن پیشن چی بو کو تجبر وی فکری کو لولیتا رواندنه Ere deve kutucu Emilo pers beki eve yeku arabaya ve peyda kiriye. ئیرۆ دە زمانێکی دیار دا مەوەی هەبدوبی دیتا من بە مەراقکردنا وێ کرد من بریاردا کو ئەز هەرم مالاوێ و بپرسم کە ئەو باشە لەسەر ڕێ من عربەیە وێ یاڤاڵا Uy ev namaya hand arabaya kızamın da ditiye. ما قیزەتە ڕاواندیە دەوێت کو تو سەرێ سبێ 500 زێر بێنی نەواڵە پۆنتڕۆی و نەبێ کو تو شاشێکی بکی هەکە تو ئارتشی تەبلیێ مەسەلە بکی قیزاتەوەی بێ کوشتن 500 زێر چ قاس پەرەیە دیێگۆ؟ پەرەکی پر زیدەیە بەرنارد Kasi kuşumun hatmın pere berhav kırınlı terinake. Don vega heke tu seset zir na tu ses zir bidimin ezi bikarım kızakı paşa vegerinim. او تمام حتی سبای از دکارم Le ez soz dedim ki ezi paşa bidim te. ji bo wê ez ê bibim kefîl ez ji vê berpirsiyarim ji ber ku Lolîtayê teklîfa min ya zewacê pejrandiye 500 zêr ji bo destgirtiya min ne tiştekî zêde ye ez bawerim ku wê bavê min bide min ez dizanim ku wê tiştekî ji min re nebêje lê dema min tune ye ku ez bi bavê xwe re têkilî dayînim divê ku hûn bidin vî pereyê bidin ji kerema xwe ewleyiya Lolîtayê bi vê ve girêdayî ye hûn ê karin bidin از تدیگیجم لی پرسەکە من هەیە ها؟ دراستێ دە لۆلیتا بڕاستی هاتێک و بتەرە بزەوجە ئەرێ Pınarı ez xemginim. Le Lolita ve bir yarı bir seri gıdaya. ez dizanim ka tu ji hîs dikî tu jî ji wê hez dikî Diego نا nebêje ku neqemate ye ew ê bi min re bizewce lê heke ku demekê te jî hez kiribe divê ku tu anha alîkariya wê bikî تمام دیێگۆ پر باشه پرهی کو بیدیویتا پی بکم ازی برها بکم از دکارم کو ازی بکارم جهوارین خود دیم بکم Oo spaskım spaskım. Zoro min li vir nehêle. Ez dizanim ew ê bê û min rizgar bike. Ah Zoro tu li ku yî? ئەو پاش بەتێ چاوا چوو Meqedam herkesi alikari kır. Bir tamamı tişteki pena bavar bu. Mehevceyi yakı qadan. 500 zir pere. ئەس کەیف خۆشم بڕاستی کەیف خۆشم Spastikim Diego. هات هشه من دیکی پره به نوالا پانتری و لولیتا پاش و بینه ez ê bikim nomega Be imkanı em nikarim kure dük bişine xateri kavha. Tu ji vera çe de beji Diego tu ye ji bo me pere bibi. چه؟ اری راست دوی کو تو ببی دیگو ئۆ ew ne rast e Lolîta wê bibe jina min ji bo wê divê ku ez wê rizgar bikim ku tu biçî wezîfeyeke wiha bi talûkê tu nikarî li cihê xwe bisekinî ma ev tiştek ecêb nîne ku te ji me re gotibû ku Lolîtayê revandine ببرە بەرنات ئەو قاس بەسە min tenê xwest ku wek destgirtiyê wê ez herim qesta min ne ew biku Tu çava tkari wa bax ve bernat ji bo çi tu kure dük ve itham diki? هەلبەت دجێ دەیە کو ئەمیلۆ بچە خەل دەبێژێ کو ئەو زۆرۆی ڕاستینە Çe ev rast e? ez min hewlda ku ez wek sîr bigirim lê erê Tamam ev nuvazen ha ez dizanim ki Lolita evleye daye. دیێگۆ ez herim wê baş be
Ez ê Lolitayê bi ewlayê bînim. Bila rêya te vekirî be. Em dikarin pê bawer bin? Hey Serpil, te çi got? Ji dil ew rast e? Elbet rast e çawiş. Ma te evdalî tu difikirî ku ez ji ber xwe vê çê dikim. Ev hemû fermandar ray min ji min re got. Ez texmîn dikim ku heya niha Emîlo hema gihe newala pantrê. Oo, ez merak dikim. Belê aram be. Ez bawerim ku niha Lolîta bajiyaye. Tu maftarî. Lolita. Hermet, katê tu zanî tu çi dikî? Ha? Serpil ez xemgînim. Baş e. Çi qevim ye tiştek bi serê Lolîtayê de hatiye. Na ez benî. Ez ne ji bo qîza we hatime vir Don Carlos. Ez li virim ji ber ku ez li zilamekî bi navê Emilio Esperdayê digerim. Tu dizanî ka ew li ku ye? Tu yê çi bikî bi Emîlo Serpil? Ew xwe wek kurê duk Esperdayê nîşan dide. Lê em hîn bûn ku ev tulazek e. Te çi got? Tenê yek kurekî dukê Esperdayê heye ku ev ji vî sextekarî 4 sala piçûktir e. Ev bê imkan e. Tu dibînî? Ev rê me nabe newala pantriyê. Baş e, ev prensê te tê. Emilio! Te pere anî? Ev e li vir e. Me pêk anî. Belê, hûn niha dikarin rehet bikin. Emilio! Şaşiyekê heye? Yek civan mervan min nebaşî tevgeriya. Helbet me şaşî nekiriye, kesê destê xwe nedayê. Tamam ev baş e. Ew rehîneke pir bi qîmet e. Emilio! Te got ku? Na, min qet negotiye ku ez zoro me. Na. Newsa min tenê navê wî deyn kir. Oh na! Aniha merak neke. Tenê em ê te bi alî ewle ve bibin. Em ê zirarê nedin te. Tenê hewl nede tiştekî nelirê neke, tamam? Lewra dibe ku em mecbûr bin tiştekî bikin. Ku dûre poşman bibin. Bisekne! Êdî besa! Zoro! No! Hadi gelî dizan, serseriyan û cameran. Aniha wê zoro berdila kirênên we bistêne. Zête bikujin! باشه te qezenç kir. Lê ji kerema xwe min nekuje. Ha, lê tişê ku min fehm kir tu nemêrî. Oh Zoro, spas dikim. Lê tu yê min bixwarê nebî Zoro? Ew zilamê ku ji bo te herî zêde xem dike, wê di pir nêzik de li vir be. Li benda wî be. Ew zilam ji bo min herî zêde xem dike. Bi xatirê te. Ha! Oh, Zoro. Êdî li benda te ye. Tamam Diego. Lolita! Hu Lolita! Diego! Ez kêfxweş bim ku tu başî. Oh,
زۆرۆ di derbarê te de axivî Diego. Tu behsa çi dikî? Tenê tu pir dereng hatî. Zoro ez xelas kirim. Paşê tu hatî. Erê, lê ez dikarîbim bu hatama? Bi rastî tu yekî penaberî Diego. Di serî de te alîkariya min nekir ev tişt xewimîn. Erê, ev ne xetayê te bû? Tu nikarî bi timî li benda edaletê bimînî. Te çi got? Ew min got ku Ez xemgînim. Spasiya te dikim. Tu li dû min hatî. Spas dikim. Diego! Lolita! Pitika min. Tamam. Ez başım. Zoro ez rizgar kirim. Ez başım. Ez başım.